Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi mau buat film apakah itu? Tunggu aja nanti filmnya ya. Ya. Gak lama lagi, 5 hari lagi. Ini lagi shot. Hari ini shot hari kedua. Siap. Guys, ini kereta pun mau dibuat film. Tengoklah ini berapa ini sedot air. Alright. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's lihat apa? Ini anak lain. Rakam rồi, cái camera rồi. Anh đây video. Kebiasaan. Lebih. Tunjuk kamu menggerak. Gimana? Gimana? Patah lidah saya belajar bahasa Aceh. Oh, mana? Memang bahasa Aceh ini ya, kita harus benar-benar belajar. Kalau enggak bisa, enggak akan bisa. Lu percaya enggak mau gua? Kalau enggak ya udah. Ya udah, gua enggak percaya, bodo amat. Kamu tengok. Rekam aja, aku bangga ya. Oh, oleh HP tuh. Memang HP cewek kayak Kamu tuh cewek kah? Nanti aku yang dulu. Ayo, Aitin.
Alright guys. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Ya guys, film ini menceritakan tentang 3 sekawan dan satu orang cewek. Nah, Satu orang cewek. Tapi di sini banyak cewek juga. Tapi yang dimain satu orang juga. Aduh, cut. Halo guys, jangan lupa buat nonton film kita yang bertemanya kalau. Dan film ini akan tayang And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands. berapa hari? 5 hari lagi. Oh, siap. Fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands. We'll go Oh, siap. through the